بناتي مقالة قبل سنة مثلاً. أوكي. بار قاعد حن متساقم كبرات أجايشنا يقرأ تعرف دمجنا لنا عندما أخبركم متساقم بتعمي نمسجن بستقال متن ناب بزحات ناي ميديا تكالات أدراشين إيميلين رقبنا متن سريدنا إنا ما تم تسمى لكم جزيكم سويكم ناس قبرنا مسنعتي تخفلتي كتكونوا استحوذكمنا ناوتنا وسنين بالمو انكو على حين متاهم سمي يوهانس هاي البهال نايزي حيل عمام كما واحد وغينا صرح سنيحة أب كتما أتوا أب كندا يغمت مسايز لو أكالات نايزي حيل عمام بحنساب كنا نعمة قلن كنسرح سنحنا بزي بروجيكت مسالو بروفيسور كدان منغستاب أتو سنغال ولدة تنساء بروفيسور منغستاب تسفى هانس دكتور قبري هوت تسفى جيرجس أتو أولوس تسفى جيرجس يوم كلهم كاب حمرات كاب يسي ماليتهم حمرات منغستات أمريكا كومون دكتور مبراتو أتو أبراهانن أتو طعامي تولد أبراهان كاب لندن يوكي أو يعد إنجليز كومون دكتور محمد كير كاب نروي إناتا حيل عمام قيمة دكتور محمد كحوسنا خونيس نحيلو أب مجشان أم مجدن سلازلي إذا حيل عمام أب نوفمبر إسران حمشتن كل تشيحن إسران سلستانيو تمسريتو بزعبا إزي حيل عمام من البات أقداس نت بزبلو كمولك السبات مبزحتنا بزلنا عاولنا سلن زارب بوليتيكا مرقصي ألنان مرقصي ناوم فلوتيو كم جروب ويكا أخم حيل عمام إذا جروب زياء ويكا إذا وجل زياغن بوليتيكا مرقصي يبلان independent أخم زخلو نتاقينا أب حقن أب سنة فلتأتن أب تاريخن تمركيسو إيو نذي ورقات كنا في الرقيل نادل لنا موني كمولك السبات مرقصي خلونا خيليو فلوتن ليفلتن كم جروب جن كابزخانة بوليتيكا وتساقعي ناس أمخانا كسمرو اللي دلي إزي حيل عمام كميلي تمسريتو سلامتاي تمسريتو زبهال قرب يشتو دحربايتا قمت كم زفلت هاجرنا هاجر إرترا دحري نبزوح عمد سلماون بريتون كالسي أبتيسان حاد الناس آخوينا كم أون بحقاو مجدي أبتيسان سلستن هاجر كوينا أبال محبركم نا عالم كوينا إذن ده هلو خلوغن بزحات بلطات بوليتيكانياتاتنا إثيوبيا بزعبال ألاونت نا إرترا بقندوين عسب كنملسعنا دا تبالي أبتناتهم بوليتيكاوي غوسغواسات ككاتتو يرأي صني حميم تي بقندو زغدسنا جن قدام مستر إثيوبيا دكتور أبي أحمد أب كمتي 13 ناتو بارليامنت أخيبا أزغبر اللغزية ناي إثيوبيا دوب كساب كيح بحر خمس غيد كيح بحري نهلاونت وسان نهلاونت إثيوبيا وسان مخانو ني أبكدمي حزبون أبكدمي بارليامنتن كزارب كلها ناس سمعنا يئيو كابو حالفو تزحلفه أصلتات أمون غزم كلتا حبرتسب ويكاب كلتا حزبي إثيوبيان إرتران زورده بزح درع بزح مقدرة خمز الله كلنا نفلطيو السو كأخلنا تمليسو أبزناتنا ولدو ويكا أنا ويكا زلو ولدو قيح بحري تفداديم ليسوا اتزمت زلو ولدو قيح بحري كم لسا مخانو رقصانيا كبل تسميو إذن بعلو حدقينيايو مخنياتو صباح نغوز فنجر ناي غزي نتاوي يستخللنا دلو أب كندي مصاي ولدو ناي حزبي إرترا يكون ناي حزبي إثيوبيا مزلو منسي ويكان مصانا دحجز مص ولدو ناي ساينسن تكنولوجين فلطت عاتيقو بسلام أب طاولا خوفيلو صقماتو خفتح زخيل
ተሓባቢሩ ተማላሊኡ እንክነብር ዝኽእል ወለዶ ከነፍርድ እዩ ዝግባአና እምበር መሰረት ዘይብሉ ዝንቡዕ ታሪክ ኣስኒቃ ንዝመፅእ ዘሎ ወለዶ ቂምታ ሒዙ ከም ዝዓቢ ምግባር ቁኑዕ ኮይኑ ኣይተሰማዕና ሓደ መራሒ ሃገር ቅድሚ ህዝቢ ከም ዝቀዲመ ጠቀስክዎ ብዙሓት ፖለቲከኛታት ካርታ እንዳቀየሩ ዓዊሎም ንሰምዖም ነርና ኢና ግን ሓደ መራሒ ሃገር ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ወፂኡ ክዛረብ ከሎ መንእሰያት ኢትዮጵያ ህፃናት ኢትዮጵያ ኣብ ኣእምሮኦም እንታይ ድሰኣሎም ሓደራ ኣለና ምክንያቱ ኣነ እንተዘይምለስኩ ቀይሕ ባህር ሕጂ ፅባሕ ንግሆ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ ከምሉሰ ኢሉ ዓዊሉ ክዛረብ ከሎ ሓደ መራሒ ሃገር ብቐሊሉ ዝረአ ኣይኮነን ኣብ ኣእምሮ ህፃናት ኢትዮጵያውያን ዓደራ እዮም ዝቕበሉ ዘለዉ ቁኑዕ ድዩ ኣይቁኑዕን ብዘይገድስ ስለዚ ሓደገኛ ናይዚ ሓደጋ ንመፃ ማዕረክ እንደ ሓደገኛ ምዃኑ ስለ ዝርዳእና ኢና እዚ ጉዳይ እዚ ክንገጥኦ ኣለና ወይ ከዓ ትቁኑዕ መስመር ኢልና ተሓሰብና ስለዚ ዓላማ ናይዚ ምትእኽኻብ ወይ ዛ ናይዚ ሓይሊ ዕማም ከምዛ ቀዲመ ጠቀስክዎ ካልእ እንታይ ሓዊሱ ዶክተር አብይ ወይ ከዓ ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ኢትዮጵያ ቀይሕ ባሕሪ ብታሪክ ብሕጊ ብጂኦግራፊ ብህዝብን ብቁጠባውን መሰረት ዝገበረ እዩ ድብፃሓና ኢሉ ስለዚ ንሕና እዚ ሓይሊ ዕማም ክንቆም ከለና እዚ ኣብ ባህላ እዚ ንፅባሕ ንግሆ ሓደጋ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ቁኑዕ መስመሩ ንምትሓዝ ጥልቕ ዝበለ ሳይንሳዊ ምርምር ጌርካ እቲ ታሪክ እንታይ ዝብል እቲ ዲሞግራፊ ጂኦግራፊ ኢትኒሲቲ እንታይ ድብል እቲ ሕጊኸ እንታይ ብል እቲ ቁጠባ ዝበሃል ዘሎኸ እንታይ መስል መርሚርካ እቲ ሓቂ ኣቐሚጥካ ብድሕሪኡ ንክልቲኡ ሃገራት ከርብሕ ብዝኽእል መገዲ ከዓኒ እማመ ንምእማት ዝዓለመ እዩ እሱ ኢና ጌርና ዘለና ከዓ ማለት እዩ ስለዚ ንሎሚ እንታይ ክንገብርና ብዛ ኣኼባና ኣብዚ ናይ ሎሚ ሕጂ ኣኼባና እቲ ፅማቕ ትሕዝቶ ናይቲ ምርምርና ብኣርባዕተ ቋንቋ ማለት ብእንግሊሽ ብትግርኛ ብዓረብን በምሓርኛን ከነቕርቦ ኢና ብድሕሪኡ ናይ ሕቶን መልስን ዕድል ክህልወና እዩ ኣብ መወዳእታ እታ ኩላታ ዓባይ ሪፖርት ከዓኒ ፖስት ክንብለልኩም ኢና ምሳኹም ክንካፈሎ ኢና እዚ ብትግርኛ ኮይኑ ዓላማና ናይዚ ወይ ከዓ ኦዲየንስ ወይ ከዓ ሰማዒና ብቐንዱ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን ስለ ዝኾነ ኣምሓርኛ ንፋዕ ኣይኮንኩን ቁሩብ እዛ ዝበልክዋ ሕፅር ኣቢለ በምሓርኛ ክደግማ እሞ ብድሕሪ ትፍሎር ናብዞም ብፆተይ ክሕልፎ እየ ኦኬ ሁላችሁም እንኳን ደህና መጣችሁ ግብዛችንን ተቀብላችሁ ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን አድራሻውን ለማግኘት የቻልን ብዙ ሚዲያዎች ጋብዘናል እናንተ መምጣታችሁ ደስተኞች ነንና በጣም እናመሰግናለን ስሜ ዮሐንስ ኃይለ እባላለሁ የዚህ ግብረ ኃይል አስተባባሪ ነኝ የምኖረው በኦታዋ ከተማ ሲሆን ከኔ ጋር ያሉ የስራ ባልደረቦቼ ለማስተዋወቅ ያህል ፕሮፌሰር ኪዳነ መንግስታት አቶ ሰንጋል ወልደ ትንሳኤ ፕሮፌሰር መንግስታት ተስፋ ዮሐንስ ዶክተር ገብረ ሕይወት ተስፋ ጊዮርጊስ እና አቶ ጳውሎስ ተስፋ ጊዮርጊስ እነዚህ ሁሉ ከአሜሪካ ሲሆኑ ዶክተር መብራህቱ አቶ ብርሃን እና አቶ ጣዕመ ተወልደ ብርሃን ከለንደን ናቸው ለንደን ዩኬ ዶክተር መሐመድ ኬር ኦማር ደግሞ ከኖርዌይ ናቸው ስለዚህ የቀይ ባህር ግብረ ኃይል የተቋቋመው እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ህዳር 25 2023 ነው እንደ ግለሰቦች የራሳችን የሆነ የፖለቲካ አቋም ሊኖረን እንደሚችል ላሰምርበት ይገባል ነገር ግን የቀይ ባህር ግብረ ኃይል እንደ ቡድን ከየትኛውም የፖለቲካ አካል ጋር ምንም ግንኙነት ሳይኖረው ራሱን የቻለ ኢንዲፔንደንት ነው ማለት ነው የዚህ አባልነት በሙያና በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ በርዕሰ ጉዳይ ላይ ተሳትፎ የነበረበት ሰው ላይ የተመሰረተ ነው ማለት ነው ትንሽ ስለ ፕሮጀክቱ ባክግራውንድ እንደሚታወቀው ከግማሽ ምዕተ ዓመት ሰላማዊ የፖለቲካ እንቅስቃሴና የትጥቅ ትግል በኋላ ኤርትራ
1991 ነፃ መውጣቷን ይታወቃል። ነፃነቷን ደግሞ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በተደገፈ የህዝብ ውሳኔ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1993 ህጋዊ መሆኑን ሶቨርናይት ስቴት መሆኗን ይታወቃል። ሆኖም ብዙ ታዋቂዎች የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሊቃን በፖለቲካ ዘመቻቸው አሰብን ወደ ኢትዮጵያ እንመልሳለን የሚሉትን መግለጫዎችን ከመስጠት አላቋረጡም። አሁንም የዚህ ፕሮጀክት ዋነኛው መነሻ የሆነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በጥቅምት 13 2023 ለኢትዮጵያ ፓርላማ ባደረጉት ንግግር ቀይ ባህር የኢትዮጵያ የተፈጥሮ ድንበር ነው፣ የቀይ ባህር ባለቤትነት የኢትዮጵያ የህልውና ጉዳይ ነው ሲሉ ገልጸውታል። እንዲህ አይነቱ መግለጫ ከዓለም አቀፍ ህጎችና ደንቦች ጋር ይቃረናል። ቀጥሎም ለብዙ ዓመታት በዘለቀው ደም አፋሳሽና መጥፎ ጦርነት በሁለቱ ሀገሮች ህዝቦች ላይ የደረሱት ከባድ ጉዳቶች በቂ እንዳልሆኑ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በስልጣን ዘመናቸው ወይም አሁን ባለው ትውልድ ካልሆነ ቀጣይ ትውልድ የቀይ ባህር ባለቤትነት እውን እንደሚያደርግ አስረግጠው ተናግረዋል። ይህ ብድር ለሚቀጥለው ትውልድ ማሳለፍ አደገኛ ነው። ይህ በጊዜ የሚፈነዳ ፈንጅ መቅበር ወይም መትከል እንደማለት ነው። የወጣቶቻችን አእምሮ በጦርነት አስተሳሰቦች እና ትክክል ያልሆኑ ትረካዎች ከመመገብ ይልቅ መጪውን ትውልድ በሳይንስና ቴክኖሎጂ እድገት ማሳደግ አለብን። በጠረጴዛ ላይ ችግሮችን ለመፍታት ችሎታ ያላቸው ለጋራ ጥቅም በተባበሩ የሚሰሩ ዜጎች ማፍራት አለብን። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዳሉት የቀይ ባህር ባለቤትነት በታሪክ፣ በጂኦግራፊ፣ በስነ ህዝብ፣ በጎሳ፣ በህግና በኢኮኖሚ ሁኔታዎች ላይ የተመሰረተ ነው። እንደ ዶክተር አብይ ያሉ የሀገር መሪዎች በፓርላማ እና በሰፊው የኢትዮጵያ ህዝብ ፊት ቆመው እንዲህ ያለ ንግግር ሲያሰሙ በጣም አደገኛ ነው። ስለሆነም ምሁራን እና ባለሙያዎች ታሪካዊና ህጋዊ መረጃዎችን በማቅረብ ተረትና ትክክለኛ ያልሆኑ ትረካዎችን በማስወገድ እውነታውን የማሳወቅ ሙያዊ ኃላፊነት ሊወስድ ይገባል። ስለዚህ የዚህ ቡድን የዚህ ፕሮጀክት ዓላማ ተጨባጭ ጥናቶችን ማካሄድና በታሪክ፣ በጂኦግራፊ፣ በስነ ህዝብ፣ በጎሳ፣ በህግና በኢኮኖሚ ሁኔታዎች ላይ ጥልቅ ትንታኔዎችን ማድረግ እንዲሁም ከውጊያ ይልቅ ለሁለቱም ሀገሮች ተስማሚና ጠቃሚ የሆኑት አማራጮች ማቅረብ ነው። ስለዚህ ጥናቱን አጠናቀን ዛሬ እየለቀቅነው ነው። አሁን ኤግዜክቲቭ ሰማሪውን በአራት ቋንቋዎች ማለት እንግሊዝኛ፣ በትግርኛ፣ በአማርኛ እና በአረብኛ እናቀርባለን። እባክዎን በቋንቋዎች መካከል ስንቀያየር ይታገሱ። ከዛ በኋላ ለጥያቄና መልስ ክፍት ይሆናል። ዘገባውን ደግሞ እንለቀዋለን። ስለዚህ ወዲለሁ ናተይ ዶክተር ገብረ በእንግሊሽ ከንብበልና እዩ እታ ኤግዜክቲቭ ሰመሪ። Go ahead, Dr. Gregory. I'm going to read the executive summary in English. It may sound a little bit redundant, but you have to bear with us. Here we go. In addressing the Ethiopian Parliament on October 13, 2023, Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed declared the Red Sea as a natural border of Ethiopia and described ownership of the Red Sea as an existential issue. The Ethiopian Prime Minister's assertion of owning and or accessing the Red Sea was based on history, geography, demography, ethnicity, law, and economic factors. Moreover, the Prime Minister asserted that if not during his tenure in power or the current generation, the next generation should make ownership of the Red Sea a reality, which is tantamount to seeding a time bomb. Such a declaration goes against international law and undermines the independence, sovereignty, and territorial integrity of Eritrea and the other coastal countries in the region. It also endangers the Horn of Africa's peace, security, and integrity.
The Red Sea Task Force was established in response to such declarations with the purpose of contributing objective studies and performing in-depth analysis on the different aspects of Ethiopia's claim of ownership and access to the Red Sea, and disseminating the outcomes through publications and other platforms. The task force is comprised of 9 independent Eritrean scholars with no affiliation to any political entity. Its membership is based only on the individual scholar merit of possessing relevant expertise and interest and having direct or indirect involvement in the subject matter. Corresponding to the basis of Eritrea's claim to ownership of the sea, the task force investigated 4 areas: 1, history; 2, geography, demography, and ethnicity; 3, law of the sea; and 4, economy. First, we investigated the historical basis of Ethiopia's claims to ownership of the sea. We explored ancient history, including the Aksumite Kingdom area, to establish the common heritage of the communities in the region. We continued to the more relevant modern history, especially the advent of European colonialism, which shaped the current state borders. Eritrea was established as an Italian colony in 1890 after accords with the Afar chiefs and occupying other parts. A series of agreements between colonial Italy and Ethiopia established the currently recognized borders between Eritrea and Ethiopia. After the defeat of Italy in 1941 and the installation of the British military administration, Eritrean intellectuals formed political parties, some proponents of independence, others of unification with Ethiopia. The UN established Federation of Eritrea with Ethiopia eventually led to the illegal annexation of Eritrea by Ethiopia. Subsequently, Eritreans commenced an armed struggle in 1961, which resulted in de facto independence of Eritrea in 1991. A United Nations support referendum was held in 1993 that formalized Eritrea's independence, becoming a member of the UN as a sovereign state on May 28, 1993. Second, we examined the 2 interlinked issues of geography and demography, as well as ethnicity, arguments Ethiopia used to support its claim of ownership of and access to the sea. Our analysis revealed the socio-political, socio-economic isolations exist within and between countries in the Horn of Africa in general and Ethiopia in particular. Moreover, we showed 3 interrelated historical developments that aggravate the socio-natural isolation driven by the physical climate conditions. 1, the social distance triggered by the expansion of Islam in the lowlands and coastal areas of the region, forcing the central Abyssinian Empire south and westwards. 2, the occupation of coastal areas by Europeans in the 19th century, creating new political entities and borderlands. And 3, misguided development policies followed during the post-colonial period, including recent interaction with globalization. On the ethnic Afar-based Ethiopia's claim of ownership of the sea, our analysis unveiled the Afar population played crucial roles in the anti-colonial struggle and throughout Eritrea's struggle for independence. Arguments claiming that the Afar inhabited lands in Eritrea should belong to Ethiopia solely because the majority of the Afar people reside in Ethiopia reflect selective convenience in a region where numerous ethnic groups transcend national borders. It also contravenes the territorial integrity and sovereignty of Eritrea and Djibouti and contradicts the African Union policy and international norms.
Excuse me. Third, in the legal area, that's the law of the sea, we established that Ethiopia has the right of access to the sea, but not to ownership. Any claim of ownership of the Eritrean Red Sea coast or its ports or a threat of using force is a direct affront to the sovereignty and territorial integrity of Eritrea. It contravenes two established international laws. One, the 1964 African Unity Possidetis, which declares sovereignty and inviolability of colonially inherited boundaries. And two, Article 4 of the UN Charter, which prohibits the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state. International law, specifically Article 125 of the UN Law of the Sea, provides landlocked Ethiopia the right of access to sea through Eritrea and the other transit states in the Horn of Africa. But that right is not absolute. The landlocked state's right is contingent on an agreement with the transit state. Thus, Ethiopia's right of access to the sea should be implemented through a good faith bilateral agreement between landlocked state Ethiopia and transit state of Eritrea in a way that does not violate Eritrea's sovereignty and territorial integrity. Fourth, regarding economic and security considerations, our analytical investigation does not indicate that Ethiopia faces an existential threat due to its landlocked status. On the contrary, Ethiopia enjoyed double-digit economic growth from 1998 to 2018 without using Eritrean ports. Ethiopia benefits from relatively short distance to multiple ports in neighboring littoral states. For instance, the distance from Addis Ababa to the port of Djibouti is slightly shorter than to Eritrea's port of Assab. Unlike many other landlocked nations, Ethiopia's proximity to these ports helps keep transit costs comparatively low. Moreover, as stipulated in the international law of the sea, neighboring littoral states never denied Ethiopia its right of access to the sea. Our findings further suggest that the absence of naval base has not posed any security risk to Ethiopia's maritime trade. Instead, Ethiopia's current security threats stem more from internal rather than external forces. These domestic challenges far outweigh the strategic disadvantages of lacking direct coastal control. Among these internal hurdles, the complexities of Ethiopia's ongoing nation-building status stands tall, which entails perpetual chronic internal conflicts that threaten the country's unity and integrity. Such fundamental problems warrant due attention and resolution for Ethiopia to achieve its long-term development ambitions. Overall, our comprehensive analysis unveiled that the premise on which Ethiopia's Prime Minister and other Ethiopian elites claimed ownership of the Red Sea are inaccurate and unsubstantiated. Finally, we concluded our study with a few recommendations. One, Ethiopians need to reconcile with Eritrea's independence and sovereignty. Two, Eritrea and other coastal states should acknowledge and uphold Ethiopia's legitimate right to access to the sea and transit in accordance with international maritime law. Three, Eritrea and Ethiopia should engage in good faith negotiations to establish a bilateral agreement that ensures mutually beneficial win-win outcomes. Four, Ethiopia should refrain from posing military threats and playing the ethnic Afar card in its pursuit of ownership of the Red Sea. And five,
regional states should explore possibilities for sustainable win-win solution, such as negotiating multilateral agreements to foster regional economic integration and collective security arrangements. These recommendations are elucidated in the summary and conclusion section of the report. Our recommendations underscore peaceful bilateral and/or multilateral negotiations and cooperation among states in general and between Eritrea and Ethiopia in particular. We sincerely believe that implementing these recommendations would promote peace, stability, and development in the Horn of Africa. Thank you. Thank you, Dr. Gabra. እታ ትቅፅል ሕጂ ብትግርኛ ዶክተር መብራቱ ቀፅል ናባኸ